Imam neki utisak da smo postigli ciljeve koje smo negdje i želeli i najbolja mera toga jesu tinejdžeri koji posle projekcije postavljaju pitanja kako da dođu do bilo kakvih akreditacija da odgledaju i ostale filmove. Negde jedan od naših prvih ciljeva bio je upravo taj da oni zavole dokumentarni film i sama ta činjenica da su postavljali ta pitanja govori da je taj najvažniji od svih ciljeva zapravo postignut, pored mnogih drugih. Ja čak mislim da smo postigli više nego što sam ja osobno očekivala, zato što zapravo znamo u tim nekakvim javnim projekcijama da čak i odrasli ljudi rijetko zbog srama ili nekog svog osjećaja da se ne bi izlagali pred javnošću, ne postavljaju pitanja, ne sudjeluju u raspravama. Nas je zapravo potpuno iznenadilo kako već prvog dana, nakon prvog filma, su se djeca javljala, imala su potrebu reći stvari, izaći pred drugu djecu pa im prenijeti neku poruku. Tako da je zapravo od početka su oni bili prekrasni, mi smo imali s čim raditi. Dakle, to nije bilo, ideja je bila u tome da nakon što se filmovi pogledaju, s obzirom da su to dokumentarni filmovi koji su ipak manje, kojima su djeca ipak malo manje izložena od igranih filmova, da ih nakon filma probamo uputiti u to što su gledali, što je važno za taj film, što zapravo uopće znači dokumentarni film i mi smo zapravo sve što smo htjele postići u tom smislu smo i postigle i zapravo nekako reagirale na njihove feedbacke i onda s tim nešto radile. Tako da jako dobro. Širok je spektar tema, kulturne razlike, društveni angažman, neko osnaživanje za praćenje svojih snova, ekologija, odnos prema državi. Zaista su svi filmovi višeslojni i kače teme koje su izuzetno interesantne za njih, ali i teme koje im se možda na prvu loptu ne čine zanimljivima, a onda kad malo promisle o njima budu im izuzetno zanimljive i otvori im neka nova polja shvatanja i razmišljanja. Tako da filmovi daista pružaju mogućnost da se o njima diskutuje na mnogo različitih načina i svaki od tih načina donosi njima jako puno. Što se vidjelo i po pitanjima koja postavljaju, i po komentarima koje imaju, i po diskusijama koje su se izrodile, jer negde ono što nas pomera probudi neka različita mišljenja, po sučeljavanju tog mišljenja dolazi se do nekog rešenja. Tako da su i u samim radionicama, odnosno diskusijama posle filmova bili jako kreativni, što se meni mnogo dopalo. Jer nije samo da učimo kreativnost, nego i da je oprobamo u datom trenutku i to je onako baš bilo super. Ja se osjećala kao da smo posle svakog razgovora nešto novo napravili, svi zajedno. I to je onako baš bilo super. Ono što smo se trudili raditi kad smo birali filmove je da su to teme koje su važne, ali da se obrađuju na način koji nije suhoparan i dosadan za njih. Tako da su zapravo sve te teme na neki način doprijele do njih, jer samo po sebi tema Irana, Afganistana i djevojaka koje se udaju jako mlade za starije muškarce koje obitelji biraju nisu toliko zanimljive njima, ali ako im to prenosi mlada djevojka koja je reperica i rep je nešto što je medij koji je njima poznat, a onda kroz taj medij dolazi poruka nečeg sasvim drugačije koja nije ona poruka mrzim svoje roditelje i svijet je dosadan, nego neka druga. To je nešto što oni čuju i što je njima razumljivo. Tako da zapravo to je bila jedna tema. Druga tema su bili neki mladi dječaci u Rusiji koji se odlučuju na civilno služenje vojske. Pa onda nakon toga smo imali neku temu odrastanja i zapravo na kraju temu kroz film Ne bez nas, koja na jedan jako zanimljivan način donosi djecu sa različitih kontinenta, dakle 4 kontinenta, 4 kontinenta, 16 zemalja, djeca koja pričaju o tome kako odlaze u školu. Dakle, neki od njih žive u gradovima, kao i mi, neki odlaze na magarcima, neki putuju u brodovima, neki ne idu u školu, nego rade na polju kakaovca. Dakle, djevojka koja radi na polju kakaovca i ona kaže, ona živi na obali Bjelokosti i kaže, ja znam da djeca na svijetu vole jesti čokoladu. Ja radim na polju kakaovca i nikad u životu nisam probala čokoladu. To je neka rečenica koja vam ostaje zauvijek zasjećana. Tako da na taj način se njima komuniciralo o stvarima koje se događaju oko nas, o kojima mi ne mislimo često i zapravo ja mislim da smo ih sa svim temama na neki način dotaknule. Ali zato što su to filmovi koji su rađeni upravo za njih. Pa imaju metodu kojom dolaze upravo do te dobi. I ono što imam potrebu da dodam, sad kad si pomenula Ne bez nas film, upadljiv je taj neki rast u empatiji
posle svakog filma. U tom smislu da oni mogu da se identifikuju i sa dečakom iz Afrike koji ima HIV i sa devojčicom iz Indije koju možda prodaju u prostituciju i da ih zaista boli to što ta deca kroz to prolaze. Da oni postave pitanje kao pa nije u redu da sad ova u Americi ide u školu i postane neurohirurga, da ova druga deca apsolutno nemaju šanse za to. I jedan dečak je rekao jako zanimljivu stvar, kaže on, pa da, ja jedem čokoladu, a nisam do ovog trenutka znao kako nastaje. I sada to znam. I taj film je onako mnogo lep jer je probudio ne samo empatiju za svu tu decu, nego još i šire empatiju za celu planetu i shvatanje toga da smo i mi negde deo svega što se oko nas dešava i da svaki naš postupak, to je ono pitanje odgovornosti koje smo kroz svaki film obrađivale, da smo za sve na neki način odgovorni i usmereni ili u smeru da nešto gradimo ili da rušimo. Sad, ja imam neki utisak da smo ih mi ovim inspirisali da oni budu ti koji su humani i koji će da grade. I to je ono što je nekako i jedna od najlepših stvari. Da, zapravo je ideja da pričamo o nekim temama koje su univerzalne, možda o nekim područjima zemlje, o kojima planeta, o kojima inače ne razmišljamo, o nekim kulturama koje su drugačije, ali zapravo to nije samo zbog toga da bi oni saznali o tim kulturama, nego da bi to ponijeli u svoj život, u svoju svakodnevnicu. Da bi onda nakon toga na neki način živjeli sutra i gledali ljude oko sebe na neki način. Tako da ja mislim zapravo da je ono što smo pročačkali time i smjer u kojem smo krenuli jako važan i zapravo ono što je još važnije mislimo da se njima to svidjelo.